बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पंहिंजो रमज़ान सां गॾु आउं आहियां सजाद सुहाग। उमेद आहे तव्हां ठीकु ठाक हूंदो ख़ैर ख़ैरियत सां। अॼु देरि अचण जी वजूहात असां चाहियोसीं पिए तव्हां कुझु इश्तिहार वधीक ॾिसी छॾियो। यकीनन ईअं ई हूंदो आहे त जॾहिं कॾहिं कॾहिं इश्तिहार घणा थी वेंदा आहिनि या ॻाल्हियूं थी वेंदियूं आहिनि त पोइ ज़ाहिर कंपलसरी त करिणो पवंदो आहे सभिनी खे। उमेद आहे तव्हां ठीकु ठाक हूंदो। अॼु ख़ैर सां पाण 26 रोज़ो अफ़्तार कंदासीं। 27 जी भलारी राति आहे। जेके जिथे जंहिं बि हिसाब सां अफ़्तार जी तयारी कनि था या इबादतुनि जी तयारी कनि था, यकीनन उन्हनि जी तयारी शानदार हूंदी ऐं नेक नियती सां सचाई सां जेका दुआ घुरबी आहे सा क़बूल थींदा आहिनि। ताक रातियूं 21, 23, 25, 27, 29 अॼु लैलतुल क़द्र तसवुरु कई वेंदी आहे, पर हाणे अलाह बहितर थो ॼाणे त कहिड़ी राति हू असांखे ॾियनि था पंहिंजे लाइ घुरण जे लाइ। मां चवंदो आहियां त हर घड़ी अलाह खां घुरिजे त हू ॿाझारो आहे, कॾहिं बि क़बूल करे सघे थो। सो जिथे हुजो ख़ैर ख़ैरियत सां हुजो, आबाद हुजो। भलारी राति आहे अॼोकी राति ते रमज़ान शरीफ़ में हूअं बि बहितर अमल करण जा दर्जात बुलंद आहिनि। पंहिंजो रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन महिमाननि सां मुलाक़ात ऐं अॼु ज़बरदस्त महिमान आहिनि ऐं असां वटि हिकिड़ो दौरु रहिया आहिनि मुख़्तलिफ़, ऐं जंहिंमें असां वटि हिकिड़ो ज़बरदस्त बैंड मशहूरु रहियो। उन में जेको बि सिंगर ईंदो हुयो त उहो सुपरस्टार थी वेंदो रातो राति। पर उन स्टार जी पंहिंजी बि हिकिड़ी तख़लीक़ हूंदी, पंहिंजी बि हिकिड़ी शनाख़्त हूंदी, पंहिंजो बि हिकिड़ो आवाज़ ऐं अंदाज़ हूंदो हो ऐं उहो उनखे मुनफ़रद करे छॾींदो हो जो उहो बैंड पाण उन्हनि ताईं अप्रोच कंदो हो त तव्हां असांजे ग्रुप में शामिलु थियो। सो इहा ख़ुशूसियत रही आहे मुख़्तलिफ़ ब्रांड्स जी, मुख़्तलिफ़ बैंड्स जी ख़ासि तौर ते। त जेके बि वॾा वॾा नाला हूंदा आहिनि उहे उन सां जॾहिं शामिलु थींदा आहिनि त जेका जॉइंट वेंचर ठहंदो आहे उहो ॾाढो सुठो ठहंदो आहे। असां कचहरी कंदासीं। असांजे मीडिया जो वॾो टाइकॉन रहियो आहे, सिंगर ज़बरदस्त रहिया आहिनि, बहितरीनु मार्केटिंग पर्सन ज़बरदस्त आहिनि, मार्केटिंग सेल्स एंड मार्केटिंग में हुनजो पंहिंजो नालो आहे। कचहरी कंदासीं रमीज़ मुख्तार सां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। कैसे हैं रमीज़ भाई? खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? बहुत अच्छा है। वेलकम वेलकम। ऐं असां गॾो गॾु असांजो उभरंदड़ सितारो मार्केटिंग जो ज़ुहैब अबड़ो। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, कहिड़ो हाल आहे? वालेकुम सलाम। ठीकु आहे। तव्हांजो हाणे तारीफ़ मार्केटिंग जे हिसाब सां था कयो ऐं सुठी ॻाल्हि आहे त तव्हां थोरा एक्टिव थिया आहियो, त इन ते पाण कचहरी कंदासीं अॼु। ऐं असांजे जमाली साहिबु, अस्सलाम वालेकुम। भलीकार, कहिड़ो हाल आहे? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। छा था ठाहियो अॼु? बसि मां लॻो पियो पंहिंजे कम में। सो असल में अॼु ठाहिया पटाटा वड़ा। पटाटा वड़ा ऐं पटाटा वड़ा ही रमज़ान जी हालत ॾाढी साउथ इंडियन डिश आहे। साउथ इंडियन आहे, बहितरीनु रेसिपी आहिनि जी। पोइ जंहिं महिल चवंदो त मां रेसिपी ॿुधाईंदुसि टाइम ते ॿुधाए छॾियो 30 सेकंड त नाज़रीन रेसिपी ॿुधायां त तक़रीबन किलो मोट पटाटा, उनखे बॉइल कयो। बॉइल मूंखे एतिरो कयो जो थोरी कसर पटाटनि में रहिजी वञे, पोइ जी थधा थी वञनि, ठरी वञनि, त पोइ उनखे मैश करिणो आहे। छो जो अगरि फुल बॉइल कयासीं त पोइ उनखे लेस कान रहंदी, त उनमें थोरी कसर में छॾे लेस रहे। उन खां पोइ हिन में कलूंजी ऐं उनखे अलावा हिन में ज़ीरो दाणा, राई दाणा जेके आहिनि उहे बि उनखे भुञमि पहिरियां, भुञी पोइ हिन में शामिलु कयमि, लूण में विधमि। उनखां अलावा लूणु हस्बे ज़रूरु जेको उहो पवंदो आहे, चॉप ऑनियन ऐं उनखां अलावा फूदनो, सावा दाणा, इहे सभई मिलाए खे मैश कयो। हाणे हीअ जेको शेप हिन जो अहिड़े बिल्कुलु ठहे माओ हिन जो अहिड़े तरीक़े सां। हाणे हिन खे जेको आहे ऐं जेके गोल गोल जी कोफ़्ता ठहंदा आहिनि उन तरीक़े सां हिन कोफ़्तनि जी शेप में ठाहे रहियो आहियां। ऐं उन सां गॾु बेटर जेको मुंहिंजो ठाहियो आहे, हीअ बेसण जो बेटर जेको आहे उहो मूं अलॻि ठाहियो आहे। हिन में डीप कयोसीं, हिन में डीप करे पोइ असीं हिन खे डायरेक्ट फ्राई कंदासीं त बहितरीनु आहिनि ऐं जे टेस्ट ॾाढी कमाल जी हूंदी आहे, बहितरीनु हूंदी आहे। पटाटा वड़ा, पटाटा वड़ा, क्या बात है। रमीश भाई भी खाते हैं पटाटा वड़ा शौक से? रोज़े के बाद। रोज़े के बाद। रमीश भाई, बहुत ज़बरदस्त शानदार आपका सफ़र रहा है ज़िंदगी का, और एक वो जो फेम का लस्ट होता है वो आपने एंजॉय किया है, हमने देखा पूरा एंजॉय किया है। कैसा सफ़र रहा? कैसे सफ़र बहुत अच्छा था। तकरीबन 8 साल मैंने गुजारे उस बैंड में और अल्लाह ने ऐसा किया कि पूरी दुनिया घुमाया, मतलब यूएस से लेके इटली तो नॉर्वे और चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, दुबई और भी बहुत सारी जगहें, मैं कुछ भूल भी रहा हूँ। तो और हम 3-4 दफ़ा एक जगह पे गए, तो वो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस था। और फिर बस ऐसा कुछ 2012 में कुछ अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अल्लाह ने ख़ुद ही मेरे दिल में इस तरह डाला कि यार अभी ये काम ना करो। अच्छा। तो फिर कोई 10-11 साल मैंने बिल्कुल उस मार्केट की तरफ बिल्कुल देखा भी नहीं। अच्छा। बल्कि जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स थे, मुझे काफ़ी जगहों से ऑफ़र्स आ रही थी। ज़ाहिर है एक पॉपुलैरिटी तो थोड़ी बहुत थी, तो काफ़ी जगहों से भी ऑफ़र आई और काफ़ी प्रोजेक्ट्स मुझे मिले, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया उस वक्त।
اور پھر میں نے ایکسل کیا پھر اپنی مارکیٹنگ فیلڈ میں ڈفرینٹ چینلز کے ساتھ ہم نے ساتھ بھی کافی کام کیا 8 سال. اور اس کے علاوہ اور بھی کافی چینلز تھے جس میں نے نیوز چینلز تھے اس میں کام کیا. ابھی میں ٹائم اور من ٹی وی کے لیے ایز گروپ ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں. اور جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس انڈسٹری میں بھی, اس نے کہ سارے ایک جاننے والے ہیں اور اتنا سال ہو گئے ہیں سب سے انٹریکشن. لیکن تب انٹریکشن کا ایک ہوتا تھا کہ جب رمیز بھائی کے ساتھ ہم کہیں پہ بھی میٹنگز پہ جاتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ رمیز بھائی میٹنگ تو کریں گے لیکن آپ کا ابھی کون سا آ رہا ہے, ابھی کہاں جا رہے ہیں, لیکن اس کو ساتھ رکھتے ہوئے آپ نے اس کو کنٹینیو کیا تھا. بالکل ایسے کہ ایک طرف آپ کا وہ فیم تھا اور ایک آپ کا جو نام تھا, ایک بالکل میں نے کہا نا لسٹ والی دنیا تھی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ سیلز مارکیٹنگ میں. ویسے مشکل ہوتا ہے دونوں چیزوں کو, ان دونوں چیزوں کو ہو گیا, وہ ساتھ ہوا, بڑا اچھا ہوا اور بہت اچھا ہوا, بہت اچھا رہا. اس سے پہلے اگر رمیز بھائی ہم اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کی جو شروعات تھی وہ انہی جنگلز میں, وائس اوورز میں, جو شروعات مجھے کہنی چاہیے وہ سہیل رانا صاحب کے ساتھ ہوئی میری. اچھا, پی ٹی وی کے. جی. اچھا, اس میں آپ بھی تھے اس گروپ میں. اچھا, اس میں تو افشاں اور وہ سینئر نام سے. لیکن سجاد علی نے بھی وہیں سے شروع کیا تھا میرے خیال سے. سجاد بھائی بھی اگر ہوں گے تو سینئر تھے وہ. میں بعد جو لاسٹ والا جو پروگرام تھا سنگ چلے, اس کا میں ٹیم کا پارٹ تھا. اور وہاں سے ہم نے بڑا جو انیشل ٹریننگ ہے وہ سہیل رانا صاحب سے لی ہے میں نے. اور پھر اس کے بعد میں نثار بزمی صاحب سے میں نے کلاسیکل سیکھا. اس کے بعد پھر جب میں فیوژن میں آیا تو اس کے بعد بھی میں نصیر الدین سامی صاحب سے میں نے کافی مطلب کلاسیکل ٹریننگ اور ووکل ٹریننگ, جو ٹیکنیکل جو اصل میں ساری چیزیں تھیں وہ انہوں نے مجھے, نصیر الدین سامی صاحب نے مجھے بتایا. جی نہیں, چلیں, زبردست ایک آپ کا سفر رہا ہے اور اس حوالے سے ہم بہت کچھ ڈسکس کرنا ہے. زہیب تازو آیا کیئं تو लॻे सीनियर सां गॾु कमु करण में? ज़ुहैब ॾाढो सुठो थो लॻे एंड आई एम असिस्टेंट टू रमीज़ भाई एज़ अ ग्रुप डायरेक्टर हे परफॉर्म करे रहिया आहिनि त मां असिस्ट करे रहियो आहियां. सही. ऐं ॾाढो सुठो सिखण जो बि मिले थो. ऐं फस्ट टाइम कंहिं मुंहिंजो बि इहो हुयो त की अहिड़े शख़्स सां कमु करणु खपे जिथे कम जी सिखा बि मिले, सिखण लाइ बि मिले. ऐं रमीज़ भाई ऐं ज़ुहैब असांजा ॿई ॾिसनि पिया इन्हनि इश्तिहारनि खे कीअं आणिजे, छा कजे, तॾहिं ही प्रोग्राम हली सघनि था. रमीज़ भाई, आपका इतना ज़बरदस्त नाम, फेम, सारी चीज़ें हम उसको अभी भी है, माशाल्लाह से आपकी एक पहचान है. तो अभी आवाज़ को मेंटेन रखने के लिए कुछ करते हैं या बस छोड़ दिया सब? वैसे तो मैंने बिल्कुल 10 साल तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने जो अंदर का आर्टिस्ट था उसको मैंने मारा है जबरदस्ती मारा है. सुलाया, सोया वो भी नहीं वो भी उस जिद्दी बच्चे की वजह से सोया वो भी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आपने खामोश. लेकिन वो एक ट्रेनिंग होती है जो कि ज़रूरी होती है. कोई भी सिंगर अगर होता है तो उसके लिए वो ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसी तरह और मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया उसमें. लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मेरे ख्याल में अपने लिए तो कुछ करना चाहिए आदमी को. तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ. और तो मैंने अभी हारमोनियम लिया है और थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ. इसलिए कि वोकल को ट्रेनिंग चाहिए होती है आपको, कि जो भी आपने गाना है वो एक वो टेक्निकल काम है. इसी तरह का टेक्निकल काम है जो कि एक आर्टिस्ट का एक्टिंग करने का एक उसको भी एक लहजे और ये सारी चीज़ें होती हैं. तो इसी तरह सिंगिंग में भी पूरा एक टेक्निकली आपको साउंड होना पड़ता है उसके अंदर गाने के लिए. सही. तो इतनी आपकी तारीफ़ है और लोग जो हमारे देखने वाले हैं वो भी कहते होंगे कि भाई रमीज़ भाई की इतनी सारी बातें, भला ये वैसे तो आप प्रैक्टिस करते हैं सिंगिंग में, लेकिन अगर हम आपसे नात के हवाले से 1-2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ. मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम.
تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. آپ بھی کچھ گانے عزیب گانے جو شوق تھی نا کہ نہیں؟ اتنی خوبصورت آواز کے بعد میری آواز آئی نہیں, پر तव्हां माशाल्लाह जीअं रमेश भाई मार्केटिंग खे टाइम ॾिनो ऐं सभु कुझु छॾे ॾिनई, तीअं तव्हां हाणे सेल्स एंड मार्केटिंग में हाणे कदम रखियो आहे, त छा हाणे एक्टिंग ऐं मॉडलिंग ऐं सभु शयूं छॾे ॾींदव? असल में सेल्स त मुंहिंजी बचपन खां वठी मां करे ई रहियो आहियां. असांजो जॾहिं मां नंढड़ो हुयुमि 7, 8, 9 इयर्स जो, त हिकिड़ी गारमेंट शॉप हुई असांजी पंहिंजी हुई, त हुन में सेल्स बॉय जो बि मां कमु कंदो हुयुमि. त तॾहिं खां वठी इहो कमु हलंदो आयो आहे. बट हाणे जेका एडवर्टाइज़मेंट जंहिंखे असां चवंदा आहियूं, एडवर्टाइज़िंग जंहिंखे चवंदा आहियूं, हुन में कदम रखियो आहे ऐं असिस्ट करे रहिया आहियूं. ग्रुप डायरेक्टर रमेश भाउ आहे, सही, हुन सां गॾु कमु करे रहिया आहियूं, कमु सिखी बि रहिया आहियूं. काफ़ी सारियूं शयूं जेके हुजणु खपनि, जेके एडवर्टाइज़मेंट जे हवाले सां, हुन में का शइ जी रिक्वायरमेंट हूंदी आहे त उहो रमेश भाउ सां डिस्कस कंदा आहियूं. ऐं विदाउट डिस्कजन त इहा शइ थींदी न आहे. ग्रुप डिस्कजन थींदी आहे, टॉक थींदी आहे, कुझु टास्क हूंदा आहिनि असांजा. हीअं रमज़ान जो टास्क मूंखे मिलियल आहे, त तव्हांजी असांजी जेका हीअ ट्रांसमिशन हली रही आहे, इन में जेका एग्ज़िबिशन थींदी आहे ब्रांड जी, तव्हां इहे इन में मूंखे टास्क ॾिनल हो, त उनखे मां सरंजाम ॾेई रहियो. ॾाढो सुठो, ॾाढो सुठो. ऐं मूंखे यादि आहे शुरू में मां जॾहिं मॉर्निंग शो कंदो हुउमि त मार्केटिंग जे हवाले सां उन वक़्त में मां सभिनी नौजवाननि खे चवंदो हुउसि त सेल्स एंड मार्केटिंग में अचनि, प्रिंट मीडिया जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी, हिन जी वॾी मार्केट ठहंदी. तॾहिं अञा बिल्कुलु घटि चैनल्स हूंदा हुआ, ऐं हींअर उन में जीअं जीअं क़दम रखियो उनजी घटि में घटि सैलरी 2-2, 3-3, 4-4 लख रुपया सैलरी पर मंथ हूंदी आहे. ऐं उनखां अलावा काफ़ी इंसेंटिव्स ॿिया बि मिलंदा आहिनि खोड़ सारा. ऐं उनखां अलावा माण्हू ॿियो बि बिज़नेस पाण किथे न किथे करे सिखी वेंदो आहे त सेल्स एंड मार्केटिंग कीअं कजे, किथे कहिड़ियूं कंपनीज़ आहिनि, कीअं सेल थिए थी, कीअं प्रॉफिट थिए थो. त इहा ॾाढी ज़बरदस्त फील्ड आहे. हिन में फील्ड में अञा बि टाइम वियो न आहे, अचनि त ॾाढो सुठो हुनजो फ्यूचर थी सघे थो. रमेश भाई, कितने जिंगल्स किए होंगे, कितने कमर्शियल्स का वॉइस ओवर किया होगा? जिंगल्स तो मैंने कम से कम भी समझ लें आप 400-500 जिंगल्स, 400-500 बहुत अच्छी तादाद है. हाँ, बहुत 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 सारे ब्रांड्स के लिए किए. और जितने भी यहाँ पे जितने भी बड़े, जितने भी हमारे कंपोजर्स थे, वो सारे जितने भी जिंगल्स करने वाले थे प्रोड्यूसर्स, वो सारे मुझे जानते थे और मैं करता था. लेकिन अब तो बड़ा एक गैप आ गया है. सही, काफ़ी नहीं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि चले आर्टिस्ट जो अदाकार है वो कहीं पे भी वो रुक जाता है कहीं ना कहीं. सिंगर को रुकते हुए मैंने बहुत, मतलब मेरे जहन में नहीं आ रहा कि एक सिंगर हो और वो रुक जाए, किसी न किसी मद में वो ज़रूर आ जाता है. जैसे अगर हम जुनैद साहब को ले लें, जुनैद जमशेद साहब को भी लें, तो वो भी नात के ज़रिए आए, अली हैदर ने फिर ऐलान किया, फिर वो भी आ गया, जो भी वाटेवर जो भी था. लेकिन कहने का मकसद है वो रुकते नहीं हैं. आपने 10 साल खुद को रोका, ये बड़ी बात है. 10 साल मैंने पूरा, और मैं कितनी जगह पे मुझे ऑफर्स आई, कितनी जगह पे मैं ज़ाहिर चैनल्स के साथ ही काम करता था. वो भी मुझे कितनी, और ये उस दिन के बाद आज पहली दफ़ा है जो मेरी पहली अपीयरेंस है ऑन टीवी. इससे पहले मैंने कभी भी जो गैप आया उसमें मैंने कभी किसी भी चैनल पे, मैं हालांकि चैनल्स पे ही रहा, लेकिन किसी के पास भी किसी भी ट्रांसमिशन में मैं कभी भी नहीं बैठा. ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है. नहीं, माशाल्लाह, टाइम ये तो आपकी वैसे ग्रेटनेस भी होती रही है, और हम आपसे मतलब मरासिम रहे हैं. हमारा भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था जब हम आपके साथ बाहर गए थे, तो बड़ा मज़ा आया था मुल्क से बाहर. वैसे कहाँ जाने का शौक़ है या रुक चुके हैं, बस कराची को ही बेस बना लिए? नहीं, अभी तो वैसे जैसे मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आना जाना शायद लगेगा उधर. अदरवाइज़ तो अभी बेस तो खैर हमारा तो है ही यही पाकिस्तान में ही है. लेकिन अल्लाह करे ये हालात हमारे मुल्क के बेहतर हो जाएं, और हम इतना सुकून नहीं है कि हम बच्चों को बाहर भेजने के बजाय पाकिस्तान में पढ़ाएं ना. सही, ज़ाहिर है वो फीसेस भी ज़्यादा हैं उनकी. हमारा तो
فوراً ہی ڈیوائڈ ہو جاتا ہے ہاں ڈالرز میں تو فوراً ہی وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. ہاں تو وہ اللہ کرے ایسا ہو کہ ہمارے پاکستان کے حالات اتنے اچھے ہو جائیں کہ ہم اپنی ساری چیزیں یہیں پہ کر لیں. لیکن جو حالات ہیں کبھی بھی ہم نے بھی نہیں سوچا تھا, لیکن ابھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ کیا ہوگا, کس طرح سے. کافی ایسے برین ڈرین جو ہوا ہے اس کا بھی بڑا فقدان ہے ابھی اس ملک میں کہ بھئی اب جو لوگ ہیں پڑھے لکھے ہیں جو ٹیکنیکل ہیں وہ سارے باہر جا رہے ہیں. وہ اس میں اب کیا کریں, اس لیے کہ آپ کے پاس آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا کہ اب جیسے میرے بچے باہر پڑھ رہے ہیں تو اب وہ تو شکر ہے کہ وہاں پہ ایک اپرچونیٹی ان کے پاس, اس سے پہلے انگلینڈ میں تھے وہ, پھر اب آسٹریلیا چلے گئے. آسٹریلیا میں ایسا ہے کہ وہاں پہ ان کو جاب الاؤڈ ہے, اب انگلینڈ میں تو بڑا لمیٹڈ. ہاں تو ادھر میرے شکر ہے اللہ کا کہ وہ اب انیشل تو میں نے فیس ان کی دے دی ہے, اب اس کے بعد وہ خود ہی وہ کر لیں گے انشاءاللہ. سفیشینٹ ہیں کہ وہ سیلف سفیشینٹ بن چکے ہیں کہ خود سے ہی وہ کرنا. ماشاءاللہ سے فیوچر کا کیا آنا ہے اس فیلڈ میں دوبارہ؟ فیلڈ میں تو ایسا سچ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کا بزی ہو جاؤں جس طرح میں پہلے ہوتا تھا, لیکن اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ضرور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے آپ کو. ہاں جب آپ آئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں کہ ہر کسی کی اپنی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے, تو آپ کے اوپر بھی کام ہوا تھا بڑا زبردست, آپ کی اسٹائلنگ کو چینج کیا گیا, آپ کے ویٹ کو مد نظر رکھا گیا کہ آپ کو اس ویٹ میں ہونا چاہیے, یہ آپ کے بالوں کا اسٹائل ہونا چاہیے, یہ آپ کی بات کرنے کا, یہ کپڑے پہننے کا. اس نے کہ آپ نے وہ والا بھی میرا دیکھا تھا, میں نے اس سے پہلے کا بھی دیکھا تھا, وہ دور بھی دیکھا اور بعد میں بھی. بالکل, تو یہ ٹرانسفارمیشنز کافی دیکھی آپ کی. وہ ہماری سٹائلسٹ تھی نبیلہ, انہوں نے ساری چیزیں کی تھیں, ان سے ملاقات ہوئی میری, پھر انہوں نے کہا کہ بھائی میرے تو بال بڑے چھوٹے بال تھے, تو انہوں نے کہا بھائی 2 چیزیں آپ نے کرنی ہیں, ایک تو آپ نے بال بڑھانے اور اس کے علاوہ آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں میں نے کی اور اپنی زندگی سے چاول اور روٹی 1 سال کے لیے نکال دیا تھا. اچھا, اس سے فرق پڑا تھا؟ بہت بہت. صرف یہ ہے اس کے ساتھ جم ویم ایکسرسائز؟ تھوڑا بہت جم, لیکن یہ میجر جس سے فرق پڑا تھا وہ چاول اور روٹی سے بڑا فرق پڑا تھا. کتنا ویٹ تھا اور کتنے تک آ گئے؟ کیونکہ میں اپنے لیے بھی سوچ رہا ہوں. میں ویٹ تو مجھے اتنا یاد نہیں ہے, لیکن مجھے ویسٹ اپنی یاد ہے کہ میں ویسٹ واز 38. اچھا, اور اس کے بعد میں نے 31 ہو گئی تھی. 6-8 مہینے میں ہوا, اور سال کا تو تھا لیکن آپ نے بہت جلدی کر لیا تھا وہ. بالکل ایسے, 38 سے 31. 38 سے 31. تو پھر آپ کے فینز اور وہ جو آپ کو ڈھونڈتے کوئی پہنچے گھر تک, کہاں چلا گیا, آسرا دے کے گیا؟ کافی فینز ہوتے ہیں کہ آپ نے آسرا دے کے گیا تھا, یہاں رکو میں آ رہا ہوں, ہم وہیں کھڑے غائب ہیں. نہیں گھر تک تو نہیں پہنچے, لیکن فیس بک ایک ایسا پلیٹ فارم تھا کہ جہاں پہ مجھے کافی لوگ کہتے ہیں, ابھی بھی کہتے ہیں انفیکٹ, کہ بھائی کیوں نہیں کرتے. پوری دنیا سے, انڈیا سے بڑے میسیجز آتے ہیں ابھی بھی مجھے کہ بھئی آپ نے کہاں چلے گئے آپ, اور یہ اس طرح کی چیزیں. تو دیکھیں میں ان فینس کے لیے شاید وہ تھوڑا سا کام شروع کر لوں گا. ابھی 2 گانوں پہ کام ہو رہا ہے, میں کر رہا ہوں کام. جی, تو وہ انشاءاللہ اپنے بینڈ سے آئیں گے؟ نہیں, انڈیویجول, یہ سولو سے. جی ماشاءاللہ, بالکل ایسے. زبردست, بہترین. کچہری جاری ہے. رمیز مختار وॾو नालो आहे असांजी सिंगिंग जी दुनिया जो. बैंड जॾहिं वॾो बैंड हुयो पाकिस्तान जो, हुन सां गॾु हिननि लीड सिंगर हिननि परफॉर्म कयो पाकिस्तान में, पाकिस्तान खां ॿाहिरि. हिन सां गॾोगॾु वरी टीवी जी जेका ही सेल्स एंड मार्केटिंग जी दुनिया में, उन में बि रमीज़ भाई जो वॾो नालो आहे. हिकिड़ो हू पाण ख़ुदि बज़ाति ख़ुदि हिकिड़ो वॾो ब्रेंड नेम आहे जेको अॼुकल्ह मन टीवी टाइम न्यूज़ जी मार्केटिंग हेड कनि पिया, हिनखे ॾिसनि पिया. ज़बरदस्त आहे. ज़ुहेब आसे आसे सिखे पियो. हलो त जमाली साहब. जी बिल्कुलु, कम में लॻो पियो हेॾा. हा तक़रीबन नाज़रीन खे ॾिसनि ही शेप जेको आहे हिन जो, वाह वाह, अहिड़े तरीक़े सां ठाही आहे न. अच्छा, हिन सां गॾोगॾु वरी उते चटणी ठाहींदा आहिनि साउथ इंडियंस, ॾाढी ज़बरदस्त. हा, उहा कोकोनट जी चटणी आहे, कोकोनट जी. हा, उहा ॾाढी सुठी ठहंदी आहे. उहा बि हिते असां वटि चटणी जेका आहिनि इमली, जेके गिदामड़ी आहे उनजी चटणी हूंदी आहे, या रायतो हूंदो आहे, या साई चटणी फूदने वारी हूंदी आहे, असां वटि इस्तेमालु न थींदी आहे. असां वटि हा, पर हुते इंडियन जेके आहिनि उन्हनि जूं चटणियूं जेके काफ़ी अलॻि आहिनि. अलॻि आहिनि, बिल्कुलु अलॻि आहिनि, ॾाढी ज़बरदस्त हूंदियूं आहिनि. हा, बहितरीनु हूंदियूं आहिनि, यकीन. सो उन्हनि जूं काफ़ी ॿी रेसिपियूं मूंखे अलहमदिल्ला ईंदियूं आहिनि. काफ़ी हा, इंडियन रेसिपियूं काफ़ी ईंदियूं आहिनि. हा, प्रोग्राम आहे रमज़ान जो, उन हवाले सां पटाटा वड़ा जेके आहिनि, हा, इहे अक्सर हुते दुबई में हूंदा हुआसीं, जाम खाईंदा हुआसीं. सही ॻाल्हि आहे. अच्छा, हिन सां गॾोगॾु वरी हिकिड़ी ठूसो जेको ठाहींदा आहिनि. खुसो
जी उहो जेका चांवरनि जी सफ़ा सन्ही मानी हूंदी आहे उन में वरी इहे विझंदा आहिनि पटाटा ऐं उनखे रोल कंदा आहिनि, तमामु डिघी हिकिड़ी तमामु डिघा हिकिड़ा ठहंदा आहिनि उन जो मूंखे नालो साउथ इंडियंस। जी नालो मूंखे यादि अचे, मुंहिंजे ख़्याल में उहा बहरहाल मूंखे नालो यादि अचे त ॿुधाईंदुसि। उनमें पटाटा विझंदा आहिनि, चांवरनि जी जीअं लेई ठहंदी आहे उन में ठाहींदा आहिनि, चांवरनि में ठाहींदा आहिनि, तमामु डिघी तमामु सन्ही ठाहींदा आहिनि, सन्ही बिल्कुलु ठहंदी आहे, कागज़ वांगुरु सन्ही मानी ठहंदी आहे ऐं उन ते ठाहींदा आहिनि। हिन में ॿियो हिकिड़ो अरबी ठहंदा आहिनि, उहे बि ॾाढा, उन में ड्राई फ्रूट घणो हूंदा आहिनि, उन में ड्राई फ्रूट यकीनन ॾाढो ज़बरदस्त है। रमीज़ भाई, ये शहज़ादा इस मार्केट में आए हैं, तो ऐसे शहज़ादे बहुत सारे हैं जो सोच रहे हैं कि हम भी इस मार्केट में, क्या मतलब ऐसे नौजवानों को क्या करना चाहिए जैसे फ्यूचर है? स्कोप तो है और ये मार्केट जो है वो बहुत जल्दी लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़ाहिर है उसमें। अब हम लोगों को कितने साल हो गए इस इंडस्ट्री में तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। हम तो शुरू से थे ना, तब 7-8 चैनल्स का कंपटीशन होता था और हम भी अच्छे खासे चैनल्स से, फिर हमारा अच्छा खासा एक होता था, और अब तो 80 चैनल्स हैं, 80 चैनल्स हैं जो कि सेल्स 7-8 चैनल्स, 10 चैनल्स और कहाँ 80 चैनल्स, तो अब कंपटीशन भी है बहुत ज़्यादा बड़ा है और रेट्स भी, और वो अपनी जगह बनाना, तो बेटा इस दफ़ा मेहनत बड़ी ज़्यादा है। 7 चैनल से 80 चैनल तक अगर आई है चीज़ तो इट्स मीन के मौके भी ज़्यादा, मौके भी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मौके हैं। ऐसे ही है, मतलब 7 चैनल से 80 तक तव्हांखे ग्रो करणो पवंदो, पाण खे सिखणो पवंदो, सम्झणो पवंदो, हिन में का आर न है कि लर्निंग वेरी नेसेसरी। हाँ, और हम हमारी भी रोज़ाना कोई ना कोई समझ लो कि अभी भी लर्निंग्स हो रही होती हैं, मीटिंग थी जो है, लेकिन फोरकास्ट का भी बड़ा अमल दखल होता है कि कौन सा ब्रांड है, ये सीज़न है तो ये अभी कोल्ड ड्रिंक्स का सीज़न है, ये अभी मोबाइल मार्केट्स का है, ये सेलुलर फोन्स का है, ये आपका गवर्नमेंट है, ये बिल्डर का है, तो ये बड़े हमारे पास सेगमेंट्स होते थे जिसको हम पिच करते थे उस हिसाब से फोरकास्ट देखते हुए, फिर वो लहराते हुए यार वो आते थे। स्ट्रेटेजिक थिंकर तो वैसे भी रमीज़ भाई हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, रमीज़ भाई का बहुत ज़बरदस्त नाम रहा है और इतना सारा काम रहा है माशाल्लाह से। अच्छा रमीज़ भाई, ये आपने देखा है कि अभी पहले जो जैसे सिंगिंग में भी हम अगर बात कर लें तो कंपटीशन कम था, बहुत चंद नाम थे, अब तो इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, इतना ज़्यादा, और उसके साथ साथ फिर आपके ऊपर सोशल मीडिया का प्रेशर। बिल्कुल सही है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रेशर है कि इन्होंने पोस्ट रखी, इतने शेयर्स हुए, इतने लाइक्स हुए, इतने कमेंट्स हुए, फलां ने रखी, मैंने रखी, तो मतलब ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हैं बंदे, ये भी तो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। हाँ, लेकिन मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, जितने भी नए सिंगर्स हैं, उनको मैं ये कहता हूँ कि अपने काम पे ज़्यादा फोकस रखो, बजाय इसके कि लाइक्स एंड इस पे फोकस रखो। इसलिए कि ये तो अगर काम दिल से होगा तो दिल तक पहुंचेगा, सही, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो काम दिल से होना चाहिए, बल्कि काम इसलिए नहीं होना चाहिए कि मेरे लाइक्स बढ़ जाएं, उससे ज़्यादा लाइक्स हो जाएं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जितने भी नए सिंगर्स हैं जो मुझे मिलते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार ये काम पे आप ज़्यादा फोकस रखें बजाय इसके कि इन चीज़ों पे। ठीक है, आप उसको लगाएं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप लगाएंगे और आप एक दिन में फेमस हो जाएंगे, और बाज़ तो एक दिन में हो गए। तो वो कहानी सुनो कि बच्चे ने कमाल कर दिया, देखिए तो मिलियंस में चला गया, बिल्कुल ऐसे। और हालांकि वो बड़ा सिंपल था, सिंपल शायरी है, लेकिन वो दिल से गाया हुआ है, दिल से गाया हुआ है, तो दिल तक पहुंचा आराम से, और लोग मतलब रातों रात इसको बोलते हैं स्टारडम उनको। लेकिन उसका भी अगर आप पीछे से देखेंगे ना, तो बड़ी प्रैक्टिसेस और ये सारी चीज़ें, स्ट्रगल है उसकी भी, ठीक है ना। लियारी का बच्चा था वो, इस तब जाके उसको बूम मिला। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपके दौर में तो मेहनत होती थी ना, सोहेल राना जैसे उस्ताद, आपके काज़मी साहब जैसे उस्ताद, और शायर और शायरी और सारी चीज़ें। अब तो कंप्यूटराइज्ड है, आवाज़ जैसी आपको चाहिए ठड़क वो हो जाती है, और ये बीट्स आ जाती है। म्यूज़िक ने अभी 80% कंट्रोल किया हुआ है आपकी आवाज़ को, आपके अंदाज को। 20% आवाज़ चाहिए, तब 80% आवाज़ चाहिए होती थी, जब 20% मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक सजाद भाई के साथ एक गाना हम कर रहे थे, एहरुए कायद आज के दिन, एक गाना है बड़ा, वो 14 अगस्त और इस पे चलता है, हम तुझसे वादा। तो मैं भी उसका पार्ट था। अच्छा। हाँ, तो उसमें निसार बज़मी साहब की वो कॉम्पोजिशन थी, तो उनका यही था कि वो उस वक्त स्टूडियो में एक दफ़ा रिकॉर्ड होता था। अच्छा। कि अगर एक भी गलती हुई तो शुरू से फिर दोबारा करना है आपने। अब वो वाला ज़माना नहीं है, अगर आपने एक लफ्ज़ भी दोबारा करना है
وہ بھی آپ دوبارہ کر سکتے ہیں, پنچ کر سکتے ہیں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ بہت آسان ہو گیا ہے اب تو بہت اور تو اس وجہ سے لوگوں کی پریکٹسز بھی اس طرح کی نہیں ہیں جس طرح کے. ویک ہے. بالکل ایسے اگر انہی بندوں کو آپ کھڑا کر دیں اسٹیج پہ اور مائک تھما دیں بولیں اب سنائیں ذرا مشکل ہے آڈینس ان میں, کے لیے. ہاں تو وہ نہیں سنا سکیں گے, وہ تو بھاگ جائیں. اور ابھی آپ کو پتہ ہے 50% آرٹسٹ تو CD چلا کے مطلب بیک گراؤنڈ میں وہ چل رہا ہوتا ہے, وہ پرفارم کر رہے ہیں. بالکل ایسے. لائیو گانے میں جو مزہ ہے, آپ نے بھی لائیو ہی گایا یا CD پہ بھی؟ نہیں, ہم نے تو لائیو ہی گایا ہمیشہ, لائیو ہی ہمیشہ لائیو گایا. بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اور آرٹسٹ جو تھے وہ CD پہ کر رہے ہوتے تھے اور ہم لوگ نے ہمیشہ ہی لائیو پرفارمنس کی ہے. اس لیے کہ ہماری اسپیشیلٹی وہی تھی نا کہ لائیو کا, تو وہ ہم نے کیا. آج کل تو بڑے بڑے نام بھی CDs پہ کر گا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے آسان ہے. تو جو پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ CD کرنی تھی تو ہم ہی CD چلا کے ہم ہی مائک پکڑ لیتے. بلکہ وہ یہ بھی ریکارڈ کر کے لاتے ہیں کہ ہاتھ اوپر کر کے تالیاں بجائیں. وہ بھی ریکارڈ کر کے بہت سارے آرٹسٹ ایسے میں ان کو جانتا ہوں جن کا میں نام نہیں لوں گا, وہ بھی اسی کی بیٹ ہاتھ اوپر تالیاں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. زبردست زبردست. یہ گال جو ہے سنجے پروگرام سے حوالے سے. اچھا, گھومنے کا شوق کتنا رہا ہے زمیر بھائی؟ گھومنے کا شوق اب اتنا زیادہ رہا نہیں ہے, اس نے کہ اتنا زیادہ گھوم لیا میں کہ اب اتنا کوٹا پورا ہو چکا ہے. ہو چکا ہے. لیکن بس بچوں سے ملنے کے لیے میں جاتا ہوں بس آسٹریلیا کی طرف. جی جی. اچھا ماشاء اللہ. اب بھی گھومنے کا بھی نہیں ہے, سنگنگ کا بھی اسٹارٹ کر لی آپ نے. تھوڑی جلدی ریٹائرمنٹ نہیں لینی تھی؟ گولڈن ہینڈ شیک میں مجھے کافی لوگ یہ کہتے تھے کہ یار آپ نے ذرا ارلی ریٹائرمنٹ لے لی. لیکن یہ بھی سیٹسفیکیشن ہے, یہ بھی سکون ہے, یہ بھی سکون ہے. آپ کا کیا ارادہ ہے آگے چھا کرنے جو ارادہ آگے انہیں کہ کیری آن کرنا چھا کرنا؟ لرننگ ہی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ بھائی لرننگ سے ہی سب کچھ ملتا ہے. ایکسپیرینسز ہیں اور ایکسپیرینسز بندہ گین کرتا رہتا ہے, وہ آگے ڈیولپمنٹ بڑھتی جاتی ہے. اور کیریئر کی ڈیولپمنٹ اسی چیز میں ہی ہے کہ لرن اچھا کریں گے تو اچھا سرو کریں گے. نہیں بالکل یہ ہے, لیکن तव्हां सुठो सिखंदा हो तो सुठो सर्व कंदा हो, इन में कोई शक न आहे. पर पंहिंजी फील्ड जो तयन लाज़मी आहे. हाँ बिल्कुलु. त मुंहिंजो त MBA भी मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन थियल हुई, त सेल्स एंड मार्केटिंग सां रिलेटेड जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो बचपन खां वठी मुंहिंजी सेल्स सां वाबस्तगी रही आहे. मतलब टाइम जो एक्सपीरियंस कीअं रहियो आहे? ॾाढो बहितरीनु रहियो आहे. छा रिस्पॉन्स आहे मार्केट में, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में? सुठो आहे. हाली फ़िलहाल त जेको सभु कुझु मुंहिंजी जेका माना सर्विसिस आहे उहा सिर्फ़ु मार्केटिंग डिपार्टमेंट लाइ आहे, ऐं जेके भी शयूं थी रहियूं आहिनि और उन्हीं डिपार्टमेंट लाइ मां करे रहियो आहियां. अभी ज़्यादा क्लाइंट इंटरेक्शन जो है उसका बहुत ज़्यादा नहीं है. अभी हम इंटरनल चीज़ें सारी चीज़ें करते हैं, फ़ोन पे ये लोगों से बात करते हैं. जब प्रॉपर डेवलपमेंट क्या रिस्पॉन्स है वैसे रमेश भाई? अभी जैसे मन टीवी भी आए हैं, तो मन टीवी के भी आपने प्रॉपर मार्केटिंग स्टार्ट सेल्स स्टार्ट नहीं किया. सेल्स ईद के बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे उसमें. और अभी बहुत जल्दी है, 1 महीना समझ लो, 1.5 महीना हुआ है इसको हमें लॉन्च हुए हुए. और जितने भी चैनल्स हमारे हैं उनको किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15-20 साल. तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इस पर मेहनत और करनी पड़ेगी और फिर इंशाल्लाह. अच्छा, एक रिस्पांस होता है कि आप क्लाइंट के पास जाते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि इतने सारे चैनल्स क्लाइंट ने भी नहीं देखा होता, न चैनल देखा होता है, न प्रोग्राम्स, न ड्रामे, तो दिखाने पड़ते हैं, शोरील्स पेश करनी पड़ती है कि ये हम लोग हैं, ये यहाँ पे हमें देखा जाता है. एक तो बाज़ औक़ात इस तरह से होता है, ठग से होता है, तो वो क्लाइंट खुद अप्रोच कर रहे होते हैं कि यार हमने सुना है, अब कहाँ से, तो इस तरह का कोई सीन? देखें, उसमें ये होता है कि एक मीडिया लॉजिक एक कंपनी है, उसके पे आपको नंबर्स आने होते हैं. तो वो अभी इतनी जल्दी तो नंबर्स इस तरह नहीं आते हैं. वो मुझे लगता है कि 1-2 महीने लगेंगे. और रमज़ान में ओवरऑल एंटरटेनमेंट की मार्केट डाउन तो ये इस वजह से कि अब आखिरी अशरे में तो ख़ास तौर पे लोग नमाज़ें और ये सब चीज़ों में होते हैं, तो टीवी का रुझान थोड़ा सा कम होता है. हाँ, तो मेरे ख्याल में रमज़ान के बाद सही तरह से पता चल सकेगा. रिस्पांस को देखा जाता है तो चैनल्स भी लोग टीवी पे थोड़ा कम देख रहे हैं, वही ड्रामे फिर जब वो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, तो वहीं से फिर वो TRP भी वहीं से पता चल जाता है कि कौन सा ड्रामा कितना पसंद किया जाता है. बिल्कुल ऐसे है. तो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म साइमल्टेनियसली बल्कि पहले से शुरू हुआ है. अच्छा. और हमने काफ़ी सब्सक्राइबर भी काफ़ी हमारे
بڑھتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے. اس کے علاوہ انڈیویجول ڈرامے جو ہمارے ہیں اس کی ایپیسوڈ وائز کافی کسی کے لاکھ ہیں, کسی کے 1.5 لاکھ ہیں. تو یہ بڑا ایک پازیٹیو ایک رسپانس ہمیں مل رہا ہے لوگوں کا, جو بیسکلی ہمیں انرجی دیتا ہے آگے جانے کے لیے. ہاں بالکل ایسے. لیکن چیلنجز بھی ڈفرینٹ ہیں. ہاں ڈفرینٹ ہے, لیکن اسی چیلنج کو تو ہمارا کام ہی تو وہی ہے, چیلنج لینا. چیلنج لینے سے ہی کام بڑھتا ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ جتنے کلائنٹس ہیں وہ بھی اچھے جاننے والے ہیں اور لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں مارکیٹ میں. تو اچھا, مجھے امید ہے کہ بہت اچھا رہے گا. ماشاء اللہ, زبردست ہے. اچھا, کھانے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ نے چاول اور روٹی تو چھوڑ دی تھی, پھر شروع کب کی؟ شروع پھر کر دی تھی. ایسے اب بھی کم ہی اتنا کھانے میں کیا احتیاط ہوتا ہے؟ نہیں, اس میں تو نہیں, بالکل نہیں ہوتا تھا. اصل میں تو بیسکلی میری تو احتیاط اب کچھ بھی نہیں کرتا نا. میں جب سنگر تھا اس وقت بھی کوئی احتیاط نہیں کرتا تھا. میں تو اچار بھی کھاتا تھا, لیکن ٹھنڈا پانی میں نے, کراچی کا بندہ بریانی کو چھوڑنے میں مطلب نہیں, بریانی میں بالکل اس وقت بھی کھاتا تھا اور ابھی بھی کھاتا ہوں. اچھا, چاول نہیں کھاتے تھے, بریانی کھاتے تھے؟ بریانی سے مراد کبھی کبھار. وہ 1 سال تو میں نے نہیں کھایا بالکل بھی کچھ بھی. ہاں, وہ 1 سال تو نہیں کھایا, لیکن جب وہ ہو گیا تھا, ویٹ لوز ہو گیا تھا اس وقت, اس کے بعد پھر شروع ہو گیا تھا. پھر تو اچار اور بریانی اور کولڈ ڈرنک. اچار تو میں کھاتا ہی تھا. میں نے کبھی بھی کولڈ ڈرنک بھی کم پیتا تھا میں ذرا. اچھا, اس نے کہ وہ ہیلدی نہیں ہے چیز, تو اس وجہ سے کہاں کم. گلے کے حوالے سے بڑا گلے میں نہیں ہے کوئی پروٹیکٹڈ تھا, بڑا سینسیٹیو نہیں تھا. بعض لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ میں آئس کریم میں نے کبھی بھی نہیں کھائی, مجھے پسند نہیں ہے. اچھا, پسند نہیں. ہاں, میں ٹھنڈا پانی میں نہیں پی سکتا ہوں, تو میں نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. تو لیکن میرے جتنے بھی کچھ جاننے والے ایسے ہیں کہ جو آئس کریمس کھاتے ہیں, جو ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, ان کے گلے کو ایسا اتنا بھی سینسیٹیو نہیں ہوتا گلا. نہیں ہوتا, کچھ خود سے بھی ہو جاتے ہیں. خود سے. زبردست اور بہت اچھا رہا. جمالی صاحب किथे पहुते असांजो? बिल्कुलु तयारु थी चुका आहिनि. पटाटा वड़ा, पटाटा वड़ा जेके आहिनि, अच्छा हिन में माण्हू चाहे त हिन में कोकोनट जेको उहो बि अंदरि विझी सघेसि थो. चीज़ कंहिंखे पसंदि आहे त अंदरि चीज़ बि शामिल में करे सघे थो. अगरि चिकन कंहिंखे पसंदि आहे चिकन बि शामिल करे सघे थो. हिन में चिकन न आहे, हिन में सिर्फ़ु पटाटा आहिनि. पटाटा आहिनि में जेके मसाला पोइ शामिल कया आहिनि उहे आहिनि मुंहिंजे. पर मसाला जेके आहिनि में जेके आहिनि राई दाणा, उनखे अलावा हिन में सुकल जेको ज़ीरो आहे उनखे बि भुॻल, भुॼण खां पोइ वरी जेके दाणा साबुत दाणा आहिनि उन्हनि खे भुॻम, उन सभिनी खे पीअण खां पोइ हिन में शामिलु कयनि. सही, सभु ग्राइंड करे हिन में शामिलु कयो. लूणु हल्के ज़रूरत शामिलु कयो, ॻाढ़ा मिर्च हिन में शामिलु कयमि, फूदनो, सावा मिर्च, दाणा जेके सावा बि शामिलु में कयमि. सुठी तरह मिक्स करे मिक्स करण खां पोइ जेको हिन खे जेको बैटर ठाहे, बैटर जेको बेसण में जेको ठाहियो हुन में सिर्फ़ु लूणु, ॻाढ़ा मिर्च, हैड रही सही उन में ठाहियो. चलो, ॾाढो ज़बरदस्त, बहितरीनु. ऐं जो की हिन प्रोग्राम जे लाइ जीअं असां तावन कयो हुनखे यादि कंदो हलां, छो कि मार्केटिंग जा दोस्त वेठा आहिनि पिया. इन्हनि यही होता है कि भाई ब्रांड्स के नेम नहीं है, भाई ये देखें हम पढ़ रहे हैं, भाई रोज़ पढ़ते हैं हम लोग. अॼो की हिन प्रोग्राम में असां तावन कयो आहे टपाल मेज़बान वारनि, तलो कुकिंग ऑयल, उन सां गॾु HBL मुग़ल स्टील टैंग वारा आहिनि जंहिंजा काफ़ी सारा फ्लेवर्स आहिनि. टपाल दानेदार, ऐं उन सां गॾु सर्विस टायर, ग्रिप एसी के सर्विस टायर जैसी, अल ख़िदमत फाउंडेशन वारा, शफ़क़ कुकिंग ऑयल, बैंक अल-फलाह, वाइटल सोप, पेंथर टायर, TQR मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स ठाहिण वारा, नेल्सन पेंट्स, मलका मसाले, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, लाइफ बॉय हर्बल शैम्पू ऐं टनाटन निमको, ऐं उन सां गॾो गॾु खोड़ सारा ॿिया बि आहिनि जंहिं सां जो कि हिन प्रोग्राम में ताउन कयो. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच रमेश भाई, थैंक यू वेरी मच. आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें इतने सालों के बाद, आपके एक्सपीरियंस देख के, और यकीनन अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा. बहुत आई ऑनर के रमीज़ भाई के साथ नहीं बिल्कुल बैठने का मौका मिला. सीनियर सां हमेशा माण्हू सिखंदा. एज ऐं एक्सपीरियंस जो को बि शॉर्टकट न हूंदो आहे. बिल्कुलु सही, वो तव्हांखे तई मिलंदो. और ये एक जो स्क्रीन शेयर करने का जो मौका मिला रमीज़ भाई, ये भी बहुत अच्छा ही मिला, यादगार है आपके लिए. बिल्कुल इसी तरह से थैंक यू जमाली साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी. जी दोस्तों, अॼु 27 जी राति आहे. पाण कोशिशि कंदा आहियूं, इबादतूं कयूं, ऐं हमेशह असां चवंदा आहियूं त जेका दिलि मां दुआ निकिरंदी आहे न, उनजो असरु तमामु ज़बरदस्त हूंदो आहे. असां कंहिंखे माली मदद कयूं, कंहिंजी असां पंहिंजे हुजण जे अहसासु ॼाणण जी मदद कयूं, पर के जेके असां खां परे आहिनि, जेके असां सां न आहिनि, जेके असां खां रुठल आहिनि, जेके असां सां नथा ॻाल्हाइनि, जेके असां नथा वणूं, जेके असां सुठा नथा लॻूं, पर
दुआ अहिड़ी शइ आहे जेका सभिनी जे लाइ, भले उहो देश में हुजे, परदेस में हुजे, वेझो हुजे, परे हुजे, पंहिंजाइप में हुजे या गैरनि सां हुजे, पर दुआ सभिनी जे लाइ हुजणु खपे। अलाह साईं सभिनी जो ख़ैरु करे। अलाह साईं खां जेका दुआ घुरंदा आहियूं त अलाह साईं ॾाढो गफ़ूर रहीम आहे, ॾाढो सतार आहे, ॾाढो गफ़ार आहे, हू ॾेह जो ॾातार आहे, हू असांखे बख़्शणहार आहे असां सभिनी जो। असांजो जेके बि ख़ताऊं आहिनि, गुनाह आहिनि, असां जॾहिं बि दुआ घुरंदा आहियूं त अलाह साईं एॾो बाज़ारो आहे जो करम कंदो आहे। जेकॾहिं असां पंहिंजे अमलनि ते नज़र विझूं त असां त शायदि टको बि न लहूं। हीउ सभु कुझु फज़ल आहे हुन परवरदिगार जो असांखे कीअं थो हलाए, कीअं थो मुआशिरे में, सोसाइटी में असांखे इज़त ॾियाराए। असांजा जेके कम आहिनि से असांखां वधीक कंहिंखे ख़बर हूंदी, पर इहो जेको ढकियो अथसि, जेको भरम रखियो अथसि, उन ज़ात जी जेतिरी तारीफ़ कजे घटि आहे। हर वक़्तु अलाह साईं खां शुक्र ज़रूरु अदा करणु खपे। ऐं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन साईं, अलाह साईं जेका सिहत, तंदुरुस्ती, इल्मु, दौलत, फज़ीलत जेका बि शइ अता कई आहे, उहो सभु मुंहिंजे पालणहार जे ई कमाल आहिनि। असां में का अहिड़ी शइ न आहे जेका असां ॾेखारे सघूं, ॿुधाए सघूं। सभु करम आहे, सभु फज़ल आहे। सो हिन अॼु भलारी रात जे सदके प्रोग्राम जे आख़िर में असां सभिनी खे चवंदासीं त जिथे बि हुजो, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। अलाह साईं तव्हांजा अंगण, तव्हांजा दस्तरख़्वान, तव्हांजे चहिरे जूं रौनकूं, सिहतूं सभई शानदार करे, सभिनी में बरकत अता करे, दौलतुनि में, इज़तुनि में, मोहबतुनि में, शोहरतुनि में, दीन में, दुनिया में, ईमान में, सभिनी में बरकत पवे। ऐं उन सां उन सदके तव्हां मूंखे बि, हिन ग़रीब खे बि पंहिंजी दुआ में यादि कंदव त तव्हांजी महिरबानी थींदी। तव्हांजी दुआ सां, तव्हांजे दिलि मां दुआ सां थी सघे मुंहिंजा अहिड़ा कम आहिनि जेके अघामिजी वञनि। सो अलाह साईं सभिनी खे सभिनी जा बेड़ा पार कंदो। पंहिंजे मेज़बान सजाद सुहा खे ॾींदा इजाज़त। इंशा अल्लाह ताला जेकॾहिं हयाती रही, सिहत साथ ॾिनो त सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात करण जी कोशिशि कंदासीं। जीअं न त अलाह वाही, अलाह निगहबान।